Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali melarapan Dinas Kebudayaan pacang ngelaksanayang lomba ogoh-ogoh ring penguntar September sane jagi rauh. Lomba ketujuan majang ogoh-ogoh sane durung pole ke iderang ring rahina pengerupukannya lintang. Pemargen lomba puniki anutin saking instruksi Gubernur Bali sejeroning laksanayang visi nangun Satker Ciloko Bali. Ngenenin indek kriteria lomba ogoh-ogoh inggih punika ogoh-ogoh sampun kepuputang dawa gerahina nyepine lintang turnenten wau ngawit kekaryanin. Kadisbud Buleleng Gede Dodi Sukma Mausang lomba ogoh-ogoh pacang kekawitin bulan September ring tingkat kecamatan Raris Kelanturang ring Kabupaten. Dodi Sukma ngajan tenang mangde kermo Bali side nyarengin pemargen lomba antuk jujur tur nganggen ogoh-ogoh sane sampun puput ring rahina nyepine lintang. Raris pacang ke verifikasi kedulurin antuk pemantuan sawilangan Balai Banyar STT Desa Adat sare pacang ngamilitin lomba. Ring suang-suang Desa Adat side ngajuang wantah asiki perwakilan ogoh-ogoh. Lomba ogoh-ogoh kemargiang antuk nenten ngelaksana yang parade utawi pawai saha keturek sain oleh tim panurekse saking Desa Adat Irike. Komang Yuda Bali TV.